Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Home Minister Pulal Cham Lianan chen omram achanga sahimna zonga Mizoram ronral tlante sorkarin thei to pa lo en kolatuma ti the ero atam lo hle ati Voina Assembly budget sesona zona paruk chhana ni a private member resolution pani soihawin lungral taka pom ani Corporate Social Responsibility mangin lunglele a chevela lungna mi pasari te athlonin chenaya zai ani don G20 Finance Minister tele Central Bank Governor te thutkhom masaber chu in khan Bengaluru a tan ani Home Minister Pulal Cham Lianan chen omram atanga sahimna zonga Mizoram ronral tlante sorkarin thei to palo en kol atuma sorkar pachetak ane wangin ti thei ero atam lo hle ati in assembly sesona private members resolution soi hona he thu hi soin home minister chuan mani in le lo tlan sana mundanga kalangai hi ral tlante an khongai thak ema mizomi pui kaushan NGO le zirlai polba ka mishang shangin nasatakin ral tlante an tan puya in thlingin an chen na te po du thu sam ni lo ma se an ein an le in vezela alom om hle ani ati Home Minister chuan Mizoram district som pakhata ral tlan an kim veka sarkar chin sia dan chuan an vain mi singthum sangkhat somnga ania relief camp za somruk pahni siam ania relief camp omlo inlwa le chungte na oman omboka ID card te po siam sak anni atia ral tlan jinga no pangten sikulan kaldan tur ngai to ani thule zirlai bu te thlingin sarkar in ruwa man sak thute Mizoram sarkar chuan ral tlan te hi cheng noi zathum somrat pali velina tan pui to thu te soin Home Minister resolution an khom na mun big bot sai ni ro se ti ero chuan sarkar mo phurna peklen lutu ka hlau thule zolo ngong kolaba tir a hlau thon thu asoya atulang zela lo tuam hlom chhun zomin an momote ngai to zel ni se kan ti tia da chu him tok viaw angai thule hetianga ti ani chuan ani poina pompui thu asoya ni Chief Minister Puzoram thanga chuan ral tlante chhum dol konga sarkar le NGO ten in lungral taka ma an la thin chu lom omati thu asoya Bangladesh zona thlak te chu rambwai lai har satna zonga in puiton thin ania an har sata lomi khwal tu te chu har satna an to a lomi khwal ve chu an batani thu asoya Burma Mizoram le India rampum angpo a in rem taka omtlana in sum don ton de te po in waipui folova silai le rui hloba ka sarkar phallo thil tol ruk te omlova chataka omtlan theina tur pathian in rem alrwa tangti chu voina an ngai tuan ani thu asoya resolution chu lom omati thu le pomnge a cha ti thu asoi ani in assembly budget sesona zona paruk chhana ni a private member resolution pahni soihawin lungral takapom ani Voina private member resolution house soi ho masak zokhi Aizawl South 2 bial to MLA Pulal Chuan thanga ZPM member putlu kongpui chale building chakan nei theinan tun aya ulukin na tho ani ro se ti ani a PWD changtu chief minister tiamin member pasari ten an ngai dan an soi nuwa speaker Pularin lian sai lo kai shwain resolution hi pom ani don le don lo bu kani a pom rem ti lo tu man omlo wangin private member resolution hi house in lungral takin apoma Voina ngai to ho tura chhopchwa private members resolution pahni na hachek bial to MLA Congress member Pularin dikaral te resolution kanram then omte atanga sahimna zonga ronral tlante hi kan sarkar hian an omna tur siam sakin dwa takin enkol se omkhom na tur mun bik ngai to sakro se ti po soi honi a house leader Home Minister le member te rot angin athutle mati danglamin kanram then om Myanmar le Bangladesh atanga sahimna zonga kan unaw ral plana local te Mizoram sarkar le Mizoram mipuiten chataka kan lo dong song hi alom om kan ti a achul angzela lo tuam hlom chhun zomin an omna tur le an mamote ngai to zel ni se kan ti in lungral takin hausin apom ani private members resolution pom ani nu hian speaker Pularin lian sai lo chuan asha theichina opposition member resolution pahni ni khata pom om chhun ni asha thu soin ramtana thukhat wan tho hona lom om ati thu asoi ani Sir Chief District Disaster Management Authority Board Sain in Khan DC Conference Hall kang mei laka himna chungchang inzirtir na hun board sai ni a mithiamten inlam le ramlam kang theilaka inven dan chi shangshangan zirtir he huna hian District Disaster Management Authority Chairman Sir Chief DC Nazuk Kumari chuan kang mei chhuak chin wang hian inlama le ramngwa te ro hlu na sataka chan chin ani a he wang hian kang mei laka inven na lam inzirtir war atul ati a thal khoro hun alo thlen chole
chanta ka wangin mipuite zirtir na lam le mani mazona malak theina department inin chanlo la turin somani he huna hian DMNR Deputy Director Dr. Lal Roki Machen Kwalle Sir Chief Fire and Emergency Service Station Master Purwat Lian ten kang mei chwa chan le inven na tur chi sang sang an zirtira DMNR Sir Chief In Charge Officer SDC PF Lal Nisa in Sir Chief District DDMA malakdan tlang puile district chunga chiatna thlen theidan te tar langin kumsang ni somni pakhat khan Sir Chief District munsom pakhata kang melian thama chhuaka nikuma lian thamin chhuak lo thung ati a kang mei chhuak thin chu mishing ti chwa zelani ati a engchiat na polo thlengse rang taka machon ani theinan zonal officer te shil thwai zel achula anni shat puina lova malak mai hian sumle pai pek chwa zui thua har satna athlen le china zonal officer te shat pui ngeya malakin SDRF atanga chanpuina peka olsam ani ati he huna hian Sir Chief DDMA member te head of office te district level NGO ayo te Sir Chief khopui chunga branch YML village council tin ayo te antel ani company lian ten an na thu achanga hlokna an mu achanga mipui wan tlang ta na a thlona suman mu chwa Corporate Social Responsibility CSR manga nikum November thla a lungle lungna le kan sarte ta na a thlona in entir na nei malakna kalzela phai hospital a zaingai lungna mi pasari le an chung ten nimin khan Chennai an thleng damlo te hi Sri Ramachandra Medical Center Chennai admit ngalan ni a thlona zai aning anga damdoina an omman le anin enkol na man zong a thlona ti sakvek ani don ani heng damlo zai tur te hi mi papa rukle meichia pakhat an ni a anjinga no pang ber chu mi pano pang kum min ni ani a opo ber chu mi pa kum som sari panga ani lunglei khopui chung veng sang sang salem veng lunglon ramthar sethlun bazar veng le na thiala tangin mi pakhat theule rangte khwa mi pahni te anni he malak ne hi lunglei district sarkar thu nei tu tele Sri Ramachandra Medical Center Chennai te changdon buat sai ani Khozol sub headquarters YMA Nwaya Group YMA Piang Thar ni kwala Group YMA conference voi khat na chu ni zana chang khan chongtlai khwa a ni kwala hola tan ani a zan in hian achia kang conference thupuya hian ramle nam hum hal ti man ani a voina branch sang sang changa palaikal khom ten Group YB President Pubi Zoram Thanga kai shwain ni kwal hola rowan rela an thungai to ho sang sang zinga an group huam chunga tuina hum hal tur malakte luidung nung cha te uluk zoka hum hal ni se ti le an huam chunga PMGSY kong siam te chataka siam ani theinan Group Y me in malak ni ro se ti te lungral takinan pom vo in chuma in khoma khwalian Khozol DC Pusi lal chuangki man YM member kal khom te chu ramle nam hum hal na konga chanla sau turin fuya PhD Khozol divisiona mithiam thlan chwa ten tuina hum hal atol zia ansoya nizan palai lom in khoma Central YM Assistant Secretary Professor Lal Som Lianan conference tu pui ramle nam hum hal thupuye mangin thu asoya Champhai Forest Division DFO pulal du thlanan kang melaka Mizoram ven him atol zia asoi vebok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani G20 Finance Minister tele Central Bank Governor te thutkhom masaber chu in khan Bengaluru tan ani a Prime Minister Narendra Modi thu soi ngai thlak ani amalama lo soi lo record sa Prime Minister chuan ramhausa asum le pai en kol tu te chu khovela ngel nge na inrin tok na le than len na thlen tura mala turin nge na India ram sum le pai mason na chatak te thil siam chuak tu le thil siam chwa mang tu malam hun thira phur taka malamek te chu en to na mang turin ashil boka G20 in to khom na atel te chu khwale tuizinga retheile har satnei na atwa ma big te sherenga malatorin cha ani Finance Minister Nirmala Sitharaman po in G20 Finance Minister te in to khom na hian thu soin khovelin har satna to mek te huam zau taka thlir ho tul thule G20 chuan a member te chakna mangin khovel mun sang sanga mishing kho sakdana thazonga a her danglam theinge erin thu asoeni ni chung o tur in to khom na hian G20 member ram sang sanga tanga palai zanga vel an telani Chanchinthar ti to ma in Chanchintlang pui Home Minister Pulal Cham Lianan Then Omram atanga sahim na zonga Mizoram ronral tlante sarkar in thei to palo en kolatuma ti thei ero atam lo hle ati
Voin assembly budget session a zona paruk chan ani a private member resolution pani soi hawin lungrual taka pom ani corporate social responsibility mangin lunglele a chevela lungna mi pasari te a thonin chenaya zai ani don G20 finance minister tele central bank governor te thutkhom ma saber chu voin khan bengaluru tan ani chuti zong chu Chanchinthar kan ngai thak the chu ani